tung truma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu kongdunga thusoi thin ti Papua New Guinea rama petera chanchin ani petera chuan pathianin anuna ruammanna anei chu angai to thina no pangte ani lain anu le apa primary zirtir tu ni ve bokte chu Christian an ni boka pathian thu an hril thina tin tongtrai dan an zirtira rol thar aron nia a thian te chuan pathian pensan na tur thil ti turin an min thin ani a hnuah chuan petera chu puitling alo ni a ama chavin tuifin riat kam hrula chuan a khosa a engwangin nge pathianin heta min hruai ti in angai to a thlasari chung chu ngor takin atong traya katan enge ruam manna anei ti in angai to ani zirtop ni khat chu petera chuan chongnei tong trai nei turin thu atitlua eile in lam reng ngai to lovin pathian chu abuan ta zoka chana felfai tak mu nge abeisei ani ni atlaruai to a thalai pathum konga lo chukla chu amua o in athin lunga anma ni panturin aron ti a chu thu chu zomin avain mel hriat tirta a anjinga pakhat chuan kongdung fanga thu soi thin kan ni ati a chungmi te hming chu Thomasa George Junior te anni a hengo hi hetilai tuifin riat kam vela tu hril tura kauna donga in chalte anni kongdunga te bazar munale arem chana muna pianga thu an hrilte chu petera chuan nitin angai thlachina cholni zana chuan peteran atana pathianin ruammanna anei chu azot le a oma chuan Bible chu ada a alo muhilta a vantir ko chuan akuchula a mathaya bungsom chu akeutir ni in ain ria a petera chu athang hara mathaya bungsom chu akewa a han cher chuan azirtir ten iswa nungzui tura thu anti tluk nuwa thilmak tak lo thleng chanchin chu achiara petera chuan voi khat chau achiar lo achiar non le thina hei hi itana karua man chu ani ti in o a hriat ngai bok chuan aron soile ni in a hria petera tan chuan rin harsa tak ani a thing thi noka a au chuaka lalpa ikona dong turin tunge kani ati a chana fia tak adona wangin pathian chunga alom hle a mathaya bungsoma zirtir te ang tho kha ani kongdung zo a ko sang kala iswa nungzuya chanchin tharong bol tura ko ani ti ain hria reilo te ya baptisma achanga chanchin tharong bol tu pathum te chu azom veta a anma ni chu zuin azin kuala an thom no nen konga chuan thu chu asoi ve tanta a kum ave nu chuan petera chuan thlani training course ala a chuti chungin Southwest Papua Mission tan ama thanem ngai na in 7-day Adventist ko ran thurin chu atlang au puya rongbol turatir ani namasaber chu thingtlang khotereute ruwa tui tamna mun keya nithum kal ngai na mun ani a ruwa surna satakara po chollovin akala ram noya ariaka biscuit chowa aringani ruwa tui tamna mun ram ngo cha tak Adventist member tlem te omna ko ran chu athlengta a pastor annelo awangin nuvalai tak pakhat hian chu ko ran chu ain kola he ko ran hi kumsum ni panga kalta ading to kha ani a enkol tu tur anlo dil vengat ngata chunu chuan petera hena an ko ran enkol ahuam le huam lo azota petera chuan apoma kum kha chung chu volunteerin athoka chuta rung abol chung chuan akal le zel dan tur chu pathian kuta ada ministry skula kalphot tha hriatna aneya petera chu zirtop tlaya chuan alokir le a ama mutum tu koshan member pakhat chu amua chumi chuan receipt pakhat aron pe a chu receipt chu a school fee rul sakna hi aloni a Omaura Adventist School of Ministry a lekhazir chu atumta ani
ko hran chu taksa rilru le tharau lama a than theinan omora a veteran thiam thil azira member te chu mani in todel na turte fasha le meithai te an tran pui theina turin an mani zirtir chhon le tur huan siam le mystery lam thiam na te azira hebrai tong zir chu harsa atilena a pathian tran puina in apal tlang thei a be se ani pathian nen chuan engkim ti thei ani ti in asoi adota ati le tur chu shelo ma se omora a hroi tu hena bok a in tulut le a athu ka zom ze lang atia tun quarter cholni voi som pathum na tholom I tho hian omora Adventist School of Ministry Papua New Guinea chanchin tha shilnana a meya pa te cherpuitlin na lam atran puidona rin om taka tholom I tho awangin kan lo me khati zong kha tun tuma rongbol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani